Mag-announce pa. Ano yung show mo? Mag-announce pa. Ano yung show, Bob? Sa lilim ng iyong pagkalinga, Ina ng Diyos at aming ding ina, itago mo siban sa'yo. Hindi man lang sumagi sa aming gunita, na sino mang nanikluhod sa'yo, ina. Pasibayo po, ausan milangan po rin ganaganang kamarero, ang po po rin gaganap, kim pong kakatamo pong Parish Marian Procession, na muntanala po king Parish Hall. Nasa mo na, huwag niyong tatanggihan, pagkus iligtas kami sa Birhen Maria. Apong Santa Ana at Apong San Joaquin, king mapilan pong pinandit, magumpisata na po king kakatamo pong Parish Marian Procession. Bayo tapo magamo po ing lumagpas king kakatamo pong tali, ang popo karetang reta po nga po banda po king pisamban, fasad, malyari ko pong lumele po kasi po ken po lumabas ing reng malasanto. At mo rin po pakisabi mi pong mayap, ing iwasan tamo po ing lalabas kini po king dibutad naning apba, at po pong magstay kini po king lalam naning apba, uling pong dakal pong salamat king kaya kayong kooperasyon. Pagkus iligtas kami ang palang Birhen Maria. King Bulaning Santo Rosario at ika-15 banwaning limbun ning Nuana Virgen Maria, keti King Parokya Panayon.
Ing tema tamo po kaniting makaparikilyo king kekatamong indu kaniting banuna. Saksyantala ring miyayaliwang imahen ning nuan na Virhen Maria, amayayakit at mitatangal king kekatamong parokyo. Kaniting kapag masusyan at miyayaliwan ng titulo. Paganaka na mo naman kekatamo niting limbun, nasukat tamong ganakan at intinjan, na metong yamu ingindong Virhen Maria, at tatangalan sumangid ning miyayaliwa ng lagyo. Kayawsan, ampon debosyon. Ing paulagan tamo sana, ing emo sa mayayari king pamaglawe tamo king indu, nune balikid tamo mas maulaga kang Kristo Jesus, ing bungang kanwana no, at ing kekatamong bukod kapanayan, akapilan man etamo mabigo. Agkatanda kayo pong manahimik saguli, ban kilalanan, at panamdaman ing presensya ning Ginong Dios, kabang panimunandering Santa Ana Parish Youth Ministry, ing dalit ning yubileo ning kapanayan. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat lang ilawan, landas namin kung kami naliligaw. Sa iyong anak ang daay natatanaw. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Aming Diyos na mapagkumbaba, lumikha ng langit at lupa, bagong buhay ang kanyang alay. Nang sa piling niya muli tayong mabuo, at ang awit na may pakinggan, buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nakikita, naging tao para sa buong mundo. Susunod ako sa manasa, at ang awit na may pakinggan, ang buhay na walang hanggan, na tunay na hanggan. Ginulitan ting alimbawa ning Nuana Virhen Maria at ting sablang banal, so panukeng lubusan lugod at sumuyong mipnong katapatan keka. Adwan mi ing itugtug me ing banal espiritu, kaniting pamitipon mi, bani panwanan ya iting balayan mong pakamalan. Bendisyonan mula, reting larawan ning Nuana Virhen Maria, at kabang tatangalan mi lareting mal alarawan, ning induning anak mong pakamalan, bustan mong paganakara kaya kami, ring karelang lugod at debosyon keka. Ban asuyuanda ka, kalupara, at ting kaparaming tao. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, Diyos na mabibye, ampon mag-ari, kambemo,
at ting Banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Saksyan tala puring miyayaliwang larawan ning Indong Virhen Maria. Reting larawan at angahen, bunga nala ning malablab alugod at pakamaltamo king Indong Virhen Maria. Ring larawan ang makaparikil king bien ning Nuana Virhen Maria. Ing kadwang dake, ring larawan ang makaparikil karing mi putungan ko kaparikil king pamipatilip ning Indong Virhen Maria. At ing kalimang dake, yapin ring matwo at malablab a debosyon ning Virhen Maria karing imahen. Ing seryales agiyang mumuna ing krus ng Kristo, kaya katamo na makasadya tamong papo krus ng Kristo, bukod Ninya Maria. Asid sad king kalinisan at tapat aalipan ning Ginoo. Kabanalan ampon ilang tinuro king kakatamong Indo ang gay San Joaquin. Kami. Kaybat ng pepatilip ning anghel kayakit ng Isabel keyo, linundagyo ing anak king keyang atyan. Menatili yung adwang bulan Hudeyo, ang gaking pangabayit ng Juan. Maria, San Juan Bautista, Santa Isabel at San Zacarias. Ipanalangin niyo kami. La Natividad del Niño Jesus. Kanitang kamumulan at syune ing amano, ang bening pamaningat ng Jose, pintalandet simbahan. O Jesus, at busal tamo, Pakaluluan mo kami. La Sagrada Familia. Inyang ligbalik na lo king karing pengari na. Kaya, Iwanan mo suksu ang puweng kawong makasalanan. Magsalbot, ipanalangin mo kami. Alan King Aldo, at Reyna ning Banwa, Maria, Madre de Dios. Pagana pasibayo, kada ing dogma na i Maria, ya ing hinduning Diyos, Theotokos, Maria, induning Diyos. de Divina Gratia.
Para ngalan tayo imanilinin ng Diyos bilang lula na ning grasyo, ay ing bukod mo ing Diyos ing panibataning sablang kasyo. In mo kami. King mitmong kagalangan ampon dangal. Iting kabansagan kaya ng kabanalan, birtud at kapamintuan nakingip pa. Nuestra Señora del Vaso, digno de honor. Iting kabansagan, mayanguya kang Apostol San Pablo, ay napsena king kadwa ng sulat kang San Timoteo. Agkatanay Timoteo, ing maging matatagya, sumangit ning daralana ng kasakitan. At alam pasanan na iti, kapamilataning grasya ng Kristo Jesus. Pakiwangis niya iti, king metong akaring uniformining metong asundalo Romano, amayayawus, lulanan, asukat irangal. Makanya niya mo naman winangisan St. John Henry Newman, ing nuwan a Virhen Maria. Mistulayang matatag, busal ning kapagsubukan, adela nana, at mitmong tapang yang makatalakad, king lalam krus at tatangalane ing grasya, yapin Kristo. Maria, lulanan, asukat, irangal. Ipanalangin mo kami. Mengari yang batuin amdo, ngayo inggi at ingginutamong Maria, Ang Diyos tinasne dangalan imari mikumpisaya anyang banwa malating pisamban king dangal piperdon de Asis. De los Martires. Lalam ning krus, i Maria, hayagan ng Miganos, ang makasadyang idawya paulining dayang binubuda, ring sabihin mo kami. Hindong alang bakas kasalanan, at kaybat ng menganak, king talapagligtas ning metoya ning Diyos. Ang emengas na king Paimburisan imar king kasalukuban koronasyon kanon Virgen de los Desamparados Ning Indong Maria, yabay, ang mipapadurutan, miputungan niyang koronang kanonika, anyang 19 Ingkapat Adake, Morosario de Fatima. Ing atlong anak apastul na ing pamag tagulaling king kay Fatima. ipanalangin mo kami. Nuestra Señora ingindong Virgen Maria kang Santa Bernardita ni Amites. Ipanalangin mo kami. Maria, kang Santa Catalina de Labore, King Paris, France. Makasulat king medalya ding amanong o Mary Virgen ning medalya milagrosa.
Nuestra Señora de Guadalupe. Anyang 1531, pepatilipyo ing Virhen Mario, king bundok-bunduka ning Tepeyak, kang San Juan di Langin, ing metong awaga. Mi paltutu iti anyang lintoyo ing imahen ning Virhen, king tilma ng won, kambering rosas a Castilian, ay nadwana na keyo. Nuestra King maulang tranyang iapostol Santiago Mayo meto inimo ing aparisyon anong nuya ing Virhen Maria pepatilipya kabang mabiyaya iti ing matuwang larawan ning Virhen del Pilar. Ipanalangin mo kami. Ing kalimang dake, ringmal a debosyon ning Virhen at Maria, delade ing karelang anak na i Jesus king templo. Antimurin agpang king batas, ing ima kailangan niya mo namang idawon ing kayang sarili, ban lubinis siya manupad king batas ning Diyos at ning tao. Pagmasusyan tayo ing fiesta ning pamidaw ning Ginoo, king templo king kakatamong parokya, balang ados ning ing sala ning yatu. Virgen de la Purificación y Candelaria, Ipanalangin mo kami. King kekatamong tradisyon anting Filipino. Magaganap yo ing Flores kang Mario bilang pekamalagu at mabang may Marian devotion. Maria, masamyong Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Ing kayang kafiestan, anyang Mayo 24, 1814. Bilang kapigaganakan king kayang inyang lisubane ing Roma. Pepalaganap ng San Juan Health of Christians ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Señora del Perpetuo Socorro. Larawan na ning indung Virhen Maria, menibatan yaking monasteryo ning kesabing larawan. King kasalukuyan, mipaparangalan niya ing larawan kim pisambanang San Alfonso ring Redemptorist. Iting larawan makapatentiya king kakatamong pisamban at magdebosyon tamo king induning alang saupan mo kami. Ng San Lucas. Maria sinimpana ing sabla king pusuno, ring sablang mi palyari. King Fatima, adwana balang mumu ng Sabado ning bulan, ing itagulaling tayo, ing mabilugayatu king kayang imakuladang puso, kalinis-linisan ng puso ng Maria. Ipanalangin Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ingindong Virhen Maria, pepatilipya kang San Simon Stock, king bundok ning Carmelo, nanungmen kang San Simon, ing metong a eskapularyo, at nganang menabilin.
Ninuman mate at misusulod kaniting eskapularyo, e magdusa king alananggang api. Iya Mi. Ding paring Agustino, ing birhen ning kapasnawan, aparating makayantabe king kayang anak, king oras ning kalungkutan, kalupa ning gewana kang Santa Monica, ban maganap ing konbersyon na Virhen Maria, ya ing kapiestana balang 4 ning Setyembre. Henning kapasnawan, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Remedios de Pampanga. Anyang banwang 1948, Iobispo Cesar Maria Guerrero, lalamning kayampunan ning Virhen de los Remedios. Ingindu amin iya kapaldanan king problema ning probinsya. May putungan niya ikalabing adwa. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan. Nuestra Señora de los Dolores. Ing pamagdebosyon king pitong lungkot ng Maria, alang Biyernes, bayo ing mal aaldo. Mayakit ya king ebanghelyo akasing taram ning metong asundang. Gaganakan tala ring mauling lungkot adelana ng Maria, Virhen de los Dolores. Ipanalangin mo kami. Saksyan talangini ding pamaglub daring mapilan ang matuwang dating estandarte meging ing Virhen sang barangay, metong alarawan ing Virhen, ang makapintura king metong alawanid. Binendisyonaning mismong papa ng parokya, ing debosyon king barangay sang Virhen, anyang panahunang Monsignor Benjamin Henson. Mititipon lang mga lating grupo ring Mississippi Bale, ang Mayayawus Trinidad, kabang pangadyan ya ing Santo Rosario at kaybat pigugunaman de ing Ebanghelyo. Pauli na niting debosyon, meging niyang pay, ya ing kauna-unahang larawan, ami putungang koronasyon kanonika, lalam ng kasuywan Papa Leo, 14. Birhen de Sang Barangay, Ipanalangin mo kami. La Inmaculada Concepcion.
Anyang banwang 1958, dineklara ng Papa Pio ikalabingadwa, ing dogmaning Immaculada Concepcion, iting katuruan na ng Santa Ana. Dineklaradeng patulunan ning mabilog a Pilipinas. Ing kayang solemnidad balang ikawalo ning Disyembre. Iting larawan Virhen ning Immaculada Concepcion. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje. Ing titulo ning Indong Virhen Maria pauli na ning kayang masanting apamanga Maria king kapamilan kuraldal ning sasmuan ang masosyaneman balitas king barangay Santa Maria Balene de Balen Bayo. El Patriarca Señor San Jose. Yang esposo ning inse meging yang mapaminti talagaya bilang patulunan ning mabilog te. Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ing banal a Santo Rosario, yayaninag ke katamu ding sarili tamong bie, ding ke katamong tulon karing baryo, mga ding rosaryo, ring mga lating Ina, tula kalpantayanan, sumulong king pamikalugod, at lumakad niya beabe papunta king banwaning nuan akapanayan. Iti adwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Hesus-Kristo ng anak mo, ang mabibye at mag-ari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. King nipnong kasalpantayanan, abayan taya ing mal ayindong birhen, papunta king Genong Jesus. Amen. Umpisan tayo. Umpisan tayo po ing limbon.